Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Sarkar Jala kala shimya ka rai ban yatrelang bat ki bor penya jongga Negrims Hospital Shillong nagabantaban bu ya ka Plasma Bank khenang ban yarap ya ki paitba haki khep ki badon kam kerke. Menteri jongga Sarkar Jala uba pe ikatanat jongga koi ka khia uba Alexander Elhek hak jing kren bat ka Bati CTV ulai thu ba ka Sarkar ka don ga jingtmu ban yatre rengkat bat ka Negrims namar ba kani ka hospital kala don lupa ya kani ka kor bat ka basa mata ka long satang ban pentri kamno. Kini ke Plasma Bank ilaikan mencual memba RTO tam haga tugar daily review meeting ke bolong apo gani government jungi bala long chairman da honorable chief minister tingini ilaikan bat mentangi ong bamangi nagaliang chong ke state government ngimpat shim kanu ru rai ya ka bangin bu na ning install ya taga Plasma Bank di menda nomor ba ka Negrim Hospital kalong ready but kala ban shim ban bu ekani Plasma Bank te nagaliang ke jongki ki kwa ka corporation jongka state government tingi nagaliang ke state government yong kan ko corporation public kwa ngi along ready be ban corporate bat ki tigi ong bangi kwa ban wal pha ya ki engineer ban wan yalam ki engineer kenang mario ban install ya ki machine ki bedai na undang Plasma Bank gi ongi ai be dang no ka jing tho kai jing ka sarkar megalia kam dan kano ru ka jing ya kidu ru ki bedai na unta ka medical urgency ni kan no medical requirement bangin ai permission na pada ka jing kam jogi hospital lada don ku kita ki bala da ki biasa lani kidu ru ki bala long recovered na gani ka covid ki bakwa ban donate ya blood ki jongki ni jadi kiwan as individual ingin don ganu ke bagi lawan abanong ban kiwan ban offer hi ladi lani kita riu tabak di banwan hi officially jadi kiwan officially baik ka kumka kenhur jogi BSF lani ke BSF organisation hi berogawai dari ki om magi kumbas pakmun mopi galong ready ban donate juga blood kitu ki recovered positive tinggi ingin yu ngnya kren apa government ada don kam min ong iki ya yu ka mar baka Negrim la don ya kini ka Plasma Bank kila ban ayaki kita kila ban initiate na galyang lada ki one hi officially ban offer state government